size kuthina uma kwenza ngoba singabatsheli kahle ngiyacela ukuthi enkulumweni inkosi yami lekwathi inhlozo mina ngiphatha umkhuhlane phambakweni zabo bekulahlwe thina ngiyacela ukuthi mase ngikhulumile kulokho engizokukhuluma uma ubuzwa ukuthi kusondela kuwe ungazi wangibheka kabi incwadi uyizimile ukuthi ithi uma ningatshelwa izono zenu zibe zibuyele kuthina ngifuna ukuyisusa ke zibuyele kuwe ukuthi uma wona ulahlwe ngenhloso yakho manje ke lana ke siyesikhulume khona inkulumo engifisa ukuqala ngayo nje ngingakangeni kuyo yonke into engase ngingene kuyo ukhona into eyenziwe uThixo ophambi kwethu esimkhonzayo kulezi insuku nje mhlambe esontweni elilodwa kusuka namhlanje khona umfana esinaye la ngaphakathi wakamngomezulu lo ogcume stage lapha akagcumanga ngenhloso ugcume ngephutha bebesebenza eDurban North emzini kababa seDurban North wathi uyahamba kothayela melinganisa nje ukuthi indawo ibinga kanani izenza u5 meter noma u6 meter mekala nje ethi wathi uyanyathela ke kothayela phuthumani nabone isabala ngaphakathi ningilekelele wathi uyahamba la kothayela kwaphela uthayela wase kucaca ukuthi yena akasithele mesithela uyafika ama-ring force amila athenga phansi wese yakubona ngembambo hey yabona shembe umkhulu Nkosi amen yabona uma sifa singayezulwini sozilahlelwa nje ngoba nomubi usondela kakhulu endaweni ekhanyayo waya kuyena zafika yangena i-ring force kuyena la embanjini yaphuma ngala ngishayisa uvalo ukuthi ngimbonile ngathi awungivezele wathi ngathi phakamisa la iphume khona wathi uthi inhliziyo bathe mase beyifuna odokotela bangayibona la icashe khona uvele wayithatha nje shembe wayifihla ay ngithe ibongo zakhe umafavuko njengedangabane ngathi umhlondo wenhlwathi abayigwaza manje ivuke manje hayi i-ring force njenge-ring force ingene ngala ipho yamkhipha yona futhi uthi imjikijelile yamthatha yamlahla lapha wasinda ukhona kade uhamba la kuhambe kuhlafunishini nabo uqalaza zonke indawo yeyeni emsebenzi kaNkulunkulu esimlandelayo uma engakusizile kufanele wazi ukuthi uzokusiza ngelinye ilanga amen okwanamhlanje hleze izathu zakho ngoba siyona kakhulu phakathi kwaleli ikhaya sinomsindo manazaretha size sibe nomsindo ngisho endaweni engafanele khona la ngaphazama khona manje ngizwa ethi khuzani laba babangumsindo ngathi umsindo usuze waxaka yena akesikadini noma ngabe siyajabula noma ngabe siyajabulelana ake sugada umsindo phakathi kwaleli ikhaya ma usunomsindo ukuze kuthwethula ubobona ukuthi usuphazeme kakhulu ke makuze kusho yena ikhuzani laba babangumsindo uyabona kwenakele masukunjalo ake nikugadeke ingane zikaThixo noma ngabe mhlambe sesinokujwayela mbijana kodwa kufanele ubuye wethuke mawusuwethu ubuncinze ukuthi akukhona kithi la ngoba into ebikhohle ngiyabona umuntu ukuthi ubona amakhono onke sewahamba onke la ekhaya ebesebona ukuthi sekukubo lana ke ingane zikaNkulunkulu uma sikuleli ekhaya sisekhaya la kufanele siphile khona siyakula sinezifo eziningi ungezona izifo ezilalisa phansi khona ukufa nje umuntu ahamba nako njengohlanya uhlanya ukwazi ukuthi luyaphila futhi ukwazi ukuthi luyagula ngoba indlela loyihamba ingaphezulu kuyanjwa uwe ophilayo kodwa uhlanya
luhambe indlela engaphezulu kwendlela ehanjwa uwe kodwa ubusuthola imisebenzi eyenziwa uhlanya uyithole futhi iphambene nokade ufanele ukuyenza khona abagula ngaleyo ndlela la ekhaya abagula ngendlela ukuthi mawuthi uyambheka ukuthi lo muntu umephila lento yenzelana ubusibona ukuthi uyagula ukufa lokuhamba nakho ukhona ukugula uhleli kukhona indlala khona la abalambile kukhona abasuthi kakhulu kwaze kweqa lana siyinhlobo eziningi khona abasuthi kakhulu kwaze kweqa ubona ukuthi mesela uyefisa ngathi ngabonakala ukuthi usuthi alambe afune ukubonakala ukuthi ngathi kulambe yena yedwa lana nje siyinhlobo eziningi manje uNkulunkulu mesinika umbhobho usuke engalindele ukuthi kwelashwe wena kukhona umuntu oke ukuthi mawukhuluma lembojeni ethi bebesho kuwe iphutha lelo ethi ubatshelile mina mangikhuluma embojeni ihlobo zikaThixo ngisuke ngingaqondeli umuntu kodwa ngisuke ngilapha umuntu ogulayo uma kukuthi awuguli ungawemukeli umjovo enguletha kuwe owuyeke udlule ngoba mhlawumbe usukuya kamakhelwane manje nina nisuke nithatha imijovo yonke ebese uthi mawusufikile umjovo kusuthi lo mjovo awuphilisi ube ngibulala kanti uthatha umjovo wena umuntu onomnduma wajova wena ungaguli ekhanda bese usufana nokuthi ke mawuyagulisa ke lo mjovo ngoba ujovo umjovo ongoqondene nawe bese uyagula uphuza iphilisi lekhanda kodwa wena uphethwe isisu alizukusiza lelo philisi intshumayelo mayikhulunywa la uyizwe ukuthi ayikusizi wena musu uyikhomba komunye umuntu ngoba nombani mayela uze ngezifo zakhe musu ubona intshumayelo ukuthi ibheke komunye umuntu uye kubheka intshumayelo ezekuwe mayingabhekile kuyidlula idedele idlule ngoba iyamazi umuntu yakuyena futhi akekho umuntu engikhuluma ngoba ngiqonde abanye ke bakebe wozani zizwe nonke